Kai to ni hawa
nogo phaika borok nog ni obostha norok nugui mankana pura destroy waika watui kotor phainai omte haike prai 10 ta Dewanpara area o ongkha nosto hingke जों tini visit bo khlaika tini sapung visit khlaika SDM bai kok saka video duijona Amarpur video te chini korbuk video hingke chini je tahsildar rok bai kok saka DCM bai kok saka pura field gurte mai khopchase sanan time tamni hingkangke joto lukuroni bagi ge जों salaika jara nok baijak rokni borono composition je chubachuk sarkar hoite bono borokno rwnani bagi wngthung ini जों salaika hingke jotono mannai apana norok nokni obostha se nai kangke norok sinai borok buta buphiung alada se haipasi borokni nok kaisa okra nok kaisa chikoni nok joto ses wngbaika omta heke 10 ta जों tabuk joto jagano guri tongo naibo tongo hambai osonosa hambai tini जों watui joraba visit khana mafaika miani siming to onek jaga khoti sungjak gangkai जों tini purbo maniko poschim maniko joto jagano nailekha tui onek kotor landslide ni lama orbuk agotla ni lama bo pura 500 600 problem kha ge bono forest of hai bukhoro tani rekha ke center thek lama dozar kini rohori nai dozar sram rekha lama sram rekha ge nok joto jagano nok kisu chini Dewanpara poschimani ko Dewanpara o 10 poribani nok ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যা উত্তর চেলাগাঙ্গর 9 poribani ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যা বরনো স্কুল শিফট লাইকা ইতে নিনি উত্তর একশরি Dewanpara amni rogobo problem de gobangma jagano khoti ingkha tuibo pura sa kusungsar rongbaika yang request khane public rono norok nok ni kisa hataika kana rogong ke norok hasalke tongbaidi omonni tuino te kaisa sapinai norok video te nini SDM borok bai communication tongdi forest rok bai tonglaidi tani hingkangke bo time tamo ung saimia khana salcha watui rwnai ngete parents rokno ke sanai student rokno school ta rohdi te college student rokno school thangke chau lama ganao si bufang ganang ke bufang bai thang tabuk जों prai no nukha hingke omoni te bo time accident ngi man abo kebo saimia hingkangke जों sajanai nungjangnai ni bagui hingke ba जों tini chini MLA no जों information khlaika te chini president no information dikha ge leadership bo जों salaika jotono no ge जों jani jar nok phuk nostongnai bono to जों SDM bai salai boroni ক্ষতিগ্রস্ত ni bono जों composition financial rani bagi जों chesta khlainai te kaisangke tui पुखरी लमानी बने तु हिंगांके बुसुं एक और परबुक सब डिवीजन के चलाके जों फिसारी डिपार्टमेंट में चलाके थानाय बमते है ता बमते है के बरफ बरनि मानथाय सुते बरफ माननाय गेते कायसा तुई जखन खेतो लमखा ओ खेतोनि हिंगांकेबो बरफ एग्रीकल्चर बाय कम्युनिकेशन मा तनाय ते पारानि लीडर बाय मा सालायनाय के बरफनो कागज जमा मारिनाय माइनि क्षतिग्रस्त माने बरफबो रां मानाय हायनि बागै हायनो तातंदि jara angta busanai keto kana nok tangjak rok borok ke norok haksala tongke saw osung sawai angnarnai ge जों porbuk sub division te inge जों joto digino nai tongo ge miawa rambodro side o chini borok kuni thika o landslide bai chini riang tapuk kuni nawo ang sogya ko kintu chini SDM crop we inge ke borok joton thangbaika ge जों te kisa orot কয়েকটা জায়গা বসুন ভিজিট খাইনা তংকো গে থাংবাই খাইনকে जों आरो थांगोन असम सावै आं कगनारनाय हामबाय।